Agi la men. Posible. Fek pati. Konen men posi nan si men. Ba jam ou men. Posi men. La kay men. Qu'est-ce qu'il faut sous ça là? J'aime pas soin là. La soye la tout nou wode. I pati mak pati la men tou la men boys la men. Ça y fait. Pati. Posi men. Après ça soye di men. Pou konen. An balon di sa men. Men tou la men. Bon moun sin dejantou men. Qui? Pas dire. Qui est? Menajman men. Ou délivrer. Ou jeune moun pour là? Bon jen men kamè. E mwen ketate ya mwen. On fait jeune jen koun ya. E mwen ketate ya. Ou ba beze fatigo. Menm jan mwen jen pam nan wap jen pou la tout fwe. Ta explique ça. On ta yon jen koun ya. Yo. Kom ba wite non. N'importe kle. Pap. Frija tou. E mwen wènen ba provye fòm. E ki fòm yon bagay. Bay. Kote wap provye wè? Non, chè. Kote wale la men? I ba la ma wite. Kom bak fwen la. Kom tou yi va vò men. On a Se mwen wap achi ba yon mwen ba. Ba yon roule fwe. Min, chan la, basan di madam mwen menm nou. Mwen li madam mwen. Mwen zapel la. Ili bibi ala. Allo baby. Ki chan wè? Batan do men. Mla. Ba jam ta do dito. Oi, bébé. Tale ma pilo. Bon moun ki din kote. Ma pilo apwe. Agi la blok. Yo bret ba ou men nou men? Mpoze men sak pasi. Poze men. Yo ba e ki mwen men? Bes men se. Yem da avek mi se men. So kon ba yop je la men? Pone men. Ba yon mwen la? Pone. Yo pon te men, e ki mwen men? Yo ki men. Yem da avek mi se men. Ba on ki le? Mwen vire yon bo la, e sa wè la men? Mpoze men na e, la ma pose men na e zan. Mwen vire blok. Ya. Bay di sini men, mwen koman bay yo la. Mwen ti bay yon bus. Ito mabwilin. Mla, ito to e yon. Ok. Mboko no, yo ti ba mwa di pou. Biti gason pou fè sa rapidi, pou regle bagay yo yi. Ou konen, di kon di yo apabon kon koman bay yo yi. Pou fè apil pridan yi. Bien ok. Na pali? Bien ok toto. Ok? Bay paspon na, wali bin punya toto na. Hindi bay paspon na. From that is a new sign, I think we nice one. Well, we don't see bad well passing, well passing. New sign, back it. Mwen vin lan pa ou, koto ala. Mwen gen ete sosi. E breche. Mwen ok, napta nou. Napta li se zako. Zako be. Mwen sa chéri? Comment est? Non, fòm yo men. Bien. En parlant, je vais vous présenter.
Yon zanmi. Oui, on fait deux garçons. Yon garçon. Ok. Après ça, vous mangez? Manger, oui, au moins. Oui, c'est ça. D'accord, chérie. Tu vas t'entendre déjà pour la Ah, ici. Moi, des gens doivent vivre. Ah, même. En bas, en bas. On va te parler. D'accord.